Katlamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re gotletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. We have learned over the years, the experience have taught us that visibility is the remedy, and it can convince that we are indeed hard at work. Mo kgasong eno re utlwa go se dikotsi dipe tse di begilweng mo Gauteng jaaka baagi ba ne ba amogela ngwaga o mošwa. We are not celebrating that much. We are celebrating by work because we have a lot of things to fulfill. Bontsi jwa baditšhaba kwa Mahikeng kwa Northwest bo retelelwa ke go itumelela paka ya khunologo ka botlalo. Ngwaga wa 2025 Ferikgong a rogwa mo ngwageng o mošašwa motho montle madume dumela tlhe o amogetswe mo kgasong ya dikgang tsa Setswana. Ga go dikotsi dipe tse dikgolo tse di begilweng mo Gauteng jaaka baagi ba ne ba amogela ngwaga o mošwa. Mokomišenara wa sepodisi wa porofense Tommy Mthombeni ga mmogo le makala a tshireletso ba ne ba etse tlhoko letsholo la Safer Festive Season kwa bogareng jwa Johannesburg go netefatsa fa baagi ba sireletsegile le fa ba obamela melao. Jaaka naga ya amogela ngwaga wa 2025 batlhankedi ba lephata la molao ba solofeditse gore ba tlile go bonagala go netefatsa gore baagi ba obamela molao. Mapodisi a bonagetse kwa mafelong a farologaneng go ralala le naga le go parega mebila ga mmogo le go phuruputsa dijanaga. Go tshwerwe bakgweetsi ba le bantsi bao ba fitlhetsweng ba kgweetsa ba le ka fa tlase ga nnotagi. We have learned over the years, the experience have taught us that visibility is the remedy, and it can convince that we are indeed hard at work. So we're not only focusing on the roadblocks, but multiplicity of activities that we have put together as plans. They are now being implemented. Batlhankedi ba lephata la molao ba tla tswelela go ba maemo leitlho go ralala porofense. Ba lemositse fa bao ba amanang le bosenyi ba tla lebaganang letsogo le le bogale la molao. The issues of drugs will be looking into that. And of course, as I've indicated, your drunken driving. Those are the issues which we'll have to look at in ensuring that the communities are and they feel safe. Re sale fo, mapodisi a Johannesburg Metro a re a tlile go phatlhalatsa batlhankedi ba le bantsi mo dikarolong tse di farologaneng tsa toropo kwa mafelong a baagi le bajanala ba ketekelang ngwaga o montšhwa teng. Our plans as Johannesburg Metro Police, we are here to work in this operation of Operation Chanela, and also to ensure that our mandate of road policing, crime prevention, and also bylaw management, we are doing that as well. So we are enforcing and we are also helping SABC with crime prevention. Kwa Soweto, ba ne ba simolola ngwaga o montšhwa ka modumo o mogolo. I feel very positive. I feel very positive about the new year. I'm going for the money. I'm going for the wealth. Like towards my success, and also making sure that all my dreams and all my goals are coming true moving forward. Mokurutamaga wa boitekanelo mono Gauteng Nomantunko mo Ralehoko o rotloeditse batsadi ba bantšhwa go tsa tsia go entiwa ga masea. Ngomo Ralehoko o butse semmuso katoloso ya lephata la bookelo ko masea a belegweng pele ga nako a ka bonang tlhokomelo e tseneletseng kwa bookelong jwa Chris Hani Baragwanath Academy go belegwe masea a le 13 mo letsatsing la ngwaga o mošwa kwa Soweto. This is crucial to ensure that they can access all the essential services, including healthcare and education and the social support that is always difficult sometimes to our parents.
that they do. And I want to urge all the parents that are here to prioritize immunization of their babies, vaccines that are safe because they are safe and are important in protecting our children. That's what we have been doing even in our own educational awareness programs, because when they are preventing diseases, they are promoting healthy environment. When you ensure that your child is vaccinated, you are building a strong bond and a foundation of a healthy and prosperous life. Today again, we are reopening a newly renovated ward, and you can see that this area it's very busy. We have a newly renovated ward that we will take you to, and this ward symbolizes again our commitment to improve healthcare infrastructure while prioritizing the comfort and safety of our patients. Khabagare go bone masea a balelwa go masome a manepedi ka letsatsi la ntlha la ngwaga o mošwa go ralala porofense ya Mpumalanga. Ba le babedi ba masea ano ba bonwe kwa bookelong jwa Rob Ferreira kwa Mbombela. Ka nako ya ketelo ya gagwe kwa bookelong, boitekanelo kwa Mpumalanga Sasekane Manzini o gateletse maikutlo a lefapha ka bothata jwa basetsana ba ba imang ba sa le bannye kwa porofenseng. Go ya ka Manzini, fa e sa le tshimologo ya matsatsi a khunologo ke basetsana ba le supa ba ba boneng masea kwa porofenseng, mme yo monnye go bona o dingwaga di le 15. We just appointed a director on forensic in the province, and the first task that we've given the director is that she must consolidate all the teenagers that have delivered in the province, and we are going to work with the municipalities, traditional leadership, and everyone else in the province to make sure that we deal with all the cases that we believe are statutory rape. Go batsadi bano maseanyana ano a bone a ba neela tsholofelo ya go tswelela pele ka matshelo a bone. Ba re ba itumeletse go bona masea a bone le fa go bona ngwana ka letsatsi la ntlha la ngwaga e le katlego mo go bone. I feel very, very, very happy. My baby is nice. Beautiful. Kwa Eastern Cape gone lefapha la porofense la boitekanelo le gakgametse le go tshwenyega morago ga gore mosetsana wa dingwaga di le 12 a bone lesea kwa lefelong la bookelo kwa Koman kwa masepaleng wa kgaolo ya Chris Hani. Seno ke jaaka mokhuduthamaga wa boitekanelo Ntandoga Zicapha a ne a etetse bookelo jwa Toranginza go abela batsadi ba basha dimpho. Lesea la mosetsana ono ke le lengwe la masea a le 107 a bonweng gompieno go ralala porofense ga jaana. Capha o ikantse go samagana le kgang eno le gore bosiamisi bo tla diragadiwa. We'll make a follow-up. We'll also interact with our MEC for social development and make a follow-up in Frontier Hospital, so that we need to know who's the father, so that we understand you can't have a 12-year-old having a child. Khabagare batsadi ba bangwe kwa Gqeberha ba ne ba bontsha boitumelo go amogela masea a bone. I was expecting this baby for a long time. So today it was my wonderful day. I did it successfully, and that's what I'm grateful for. Le fa go le jalo bookelo jwa Toranginza bo itemogela kgwetlho ya tlhaelo ya badiri, mme seno se ketefatsa tsamaiso ya bookelo. Mo nakong ya paka ya meletlo bontsi jwa batho bo iketla le ba masika le ditsala. Tla re lebe nngwe ya mafelo a go iketla a Free State ikgantsang ka one. Le gaela setso la Basotho le litsegeng ka Basotho Cultural Village le ba le bantsi ba le bitsa museum milagilwe ka 1994 mo tikologong e ntle ya Ditaba, mme ke lefelo le le ntle la boitapoloso le le kgakala le go tlhanasela ga toropo. We are so excited that we are really going to double the numbers compared to last year. Number one, in the area of Fezile-Dabi, we've got the Faldam area. Lefelo le na le dilwana tse di farologaneng tsa setso, botaki, mino ga mmogo le kitso. It's an open air museum, meaning you'll be able to see our traditional healer, you'll be able to see men in the courtyard, you'll be able to see ladies who will be doing giving you some food tasting. Basha le bagolo ba etela lefelo leno ka gale go tla go inosa ka nkgo. As you can see, it's a mix culture, is also a mix within the old people and the young people, so it's a skills transfer also. Bangwe ba baeti ba re ba itumelela go bona bontle jwa province. Well, it's been a wonderful cultural experience. We've walked through this wonderful place, the Basotho Cultural Center, on a wonderful day.
Free State e tshupile gape gore ke kgaolo e o ka e jelang nala e seng fela go kgabaganya ka yona. Bontsi jwa malapa go ralala mangaung kwa Free State bo amogetse ngwaga o mošwa ka go thuma le go besa nama kwa lefelong la go itapolosa kwa Muscle Sport kwa Bloemfontein. Lefelo leno le itsege ka go segolobogolo mo pakeng eno ya Keresemose. Letsatsi la ntlha la ngwaga mme baagi ba Bloemfontein ba itumeletse tšhabo ya letsatsi matamo a go thuma mo ba iketlang gone re sa lebale le dijo tse di rategang tsa Afrika Borwa, nama ya braai. Go etela diphaka tse di tshwanang le eno e setse le tlwaelo mo malapeng a le mantsi. Ba re ga gona mokgwa o botoka wa go simolola ngwaga o mošwa go na le go ikina mo metsing le go atlwa ke letsatsi. Re dula re tle monanang like selemo le selemo re tle o tlo bua le batho re tsebeng go kopana go be monate re simeng re boneng life. I mean it's summer re tla bona re ntse jwang. Today ke tle mo ka gano all of December rona ga bereka ne, so today gona ke kang off re tlo go se enjoy ke le family. Masepala wa Mangaung wa re baeng ba ba etelang diphaka tse di farologaneng ba nne le maikarabelo a go dirisana mmogo le batlhankedi ba molao ba ba tlannang ba iponatsha go tlhomamisa pabalesego ya bone. Re kopa baagi ba Mangaung le ba sebetse le Sponesa le bana ba rona ba law enforcement fela le ntho ya lerata le lengata tlamele because paka tse dintsa rona di ka gare ga badudi. Masepala o dirile boikuelo go baagi go dirisa ditanka tsa matlakala go kgobokanya matlakala sentle morago ga go dirisa dipaka tsa selegae. Seno e le go netefatsa gore ba ba etelang diphaka letsatsi le le latelang le bone ba tla itumelela ditlamelo. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Mothoetso re gatela pele jaaka nako ya paka ya keteko ya malatsi a Keresemose e le nako ya boitumelo le go keteka le balosika go batho ba ba senang magae kwa Polokwane kwa Limpopo ke nako ya kutlobotlhoko le go tlhoka tsholofelo ba ka ya fa ba lebanwe ke mathata a maemo a bosa a sa iketlang le fa ba lopa matlo le dijo. Paka ya malatsi a khunologo go le gantsi ke nako ya go leba kwa morago dikatlego tse di fitlheletsweng le tse di tla fitlhelelwa mo isagong. Mme go batho ba ba senang magae ba kwa Polokwane ke segopotso se se sa itumedising sa gore matshelo a bone a ntse a sa tswelele ba iphitlhela ba tsene mo maemong a kotsi a jaaka bosenyi le go itshokela maemo a bosa a sa itumedising ka ntlha ya go tlhoka bonno. Bontsi jwa bone ke batho ba ba batlang tiro go tswa kwa dikgaolong go ralala Limpopo ba tlala le mebila ya toropo kgolo ya province ka tsholofelo ya go abelwa dimpho tse di jaaka madi go tswa mo basamaria ba ba molemo. Skipila bete kudu ka re ke robetse mo strateng pula ena ena robale pula ena re maka maoto there is no job le tla ipile mali o ka se ga yo sina tšhelete a ke shore taba ka no hope ka re ntši di nna ga re tsa mari treatment ke ne di operation tši dintši mo mmeleng tšelo ra di need gore ke dule mo dipuleng mara ke na choice because a ke na hope. Bangwe ba banna bano ba re ba tlamela malapa le bana ba bone. Ke na le masogana mararo so a ke bereke bjale so ebe ke bereka mebereko e fedile so mo strateng ke mo re nkgopelang mebereko gona batho ba go nyaka matsogo ba tamo gore na ba tseba gore ma general worker a dutse mo kae. Jaaka go solofetswe dipula tse di matla go ralala province baagi bano ba santse ba tlile go itshokela go nna mo tlalelong. Diketekete tsa baagi ga mmogo le bajanala ba tlhotse ba thologetse kwa mabopong go ralala Cape Town ka bane ba keteka letsatsi la ngwaga o mošwa. Ba masika ga mmogo le ditsala go tswa ntlheng tsotlhe tsa Aforika Borwa ga mmogo le bajanala ba ketekile ga mmogo kwa mabopong. Mabopo a kwa toropong ya Cape Town kwa profenseng ya Western Cape a ne a tlhanasela ka ditiragalo. Seno ke jaaka baagi ba selegae le bajanala ba ne ba thologetse ka bontsi kwa mabopong a toropo eo go amogela ngwaga yo mošwa. Batlankena ba tiragatso ya molao le bone ba ne ba rometswe ka bontsi go netefatsa fa molao o ikobelwa go ralala toropo segolo jang kwa matsholong a farologaneng a letsatsi la ngwaga o mošwa ao a akaretsang maparego le go tlhokomela mabopo. The operational plan talks about beach safety, it talks about visibility along our coastal areas, at our swimming pools like here today.
and also most important to make sure that everybody is coming to enjoy themselves by being responsible. With that, we take a zero tolerance on alcohol. We confiscate. To date, from the 1st of December to date, we have confiscated close to 6,000 bottles of various types of alcohol. People have been fined because there's a bylaw that says that you cannot bring alcohol to the beaches, but yet people are stubborn and they do take these chances. Bao ba neng ba ile kwa mabopong ba natefeletswe ke mabopo jaaka ba ne ba keteka ngwaga o mošwa. We just love the law enforcement that is standing here, watch over all the people, the lifeguards and all that. It is just perfect, yes. The safeguards are like we are safe, like we have everyone that's taking care of us and we're enjoying ourselves. Khabagare kwa provinceng ya Eastern Cape diketekete tsa batho di ne di thologetse kwa lebopong le le kwa botlhaba jwa East London le fa le ne le tswetswe. Toropo e tswetse lebopo leo ka ntlha ya maemo a tshireletsego. Batho ba ne ba ikgatolosa matshwao a gore ope a se tsene koo. Highlight for this day has been to enjoy myself, feel relieved to start a new year and new beginnings. Unlock each and every success. Toropokgolo ya Buffalo ya re e malala a laotswe ka ntlha bontsi jwa batho bao ba thologetseng kwa mabopong a yone. Only so much you can do, and our responsibility is just to make sure there's no drownings and to keep people in safe areas of swimming. Not that there's much safe area of swimming. There's a little bay there where everybody is congesting into, but if it gets too congested, we'll have to think of evacuating everybody. For now, everybody is enjoying themselves, and while they're listening to instructions, it's still manageable. Re sa le fo motho a le nosi o nwetse kwa mabopong a toropo eno fa e sa le setlha sa malatsi a khunologo se simolotse. Mo metshamekong Kazakhstan se utlheletse kwa sekgamakgaolakganyeng a kgaisano ya sejana sa United Mixed Team Tennis e yang go tshwarelwa kwa Perth kwa Sydney. Ba phirimisitse ditsholofetso tsa Germany go atlega mo go sireletseng sekgele seo ba neng ba se fentseng mo nakong e fetileng. Jaaka maAforika Borwa a keteka paka ya malatsi a khunologo bontsi jwa baditšhaba kwa Mahikeng kwa Northwest ba retelelwa ke go itumelela paka eno ka botlalo ka fa ba le kgakala le magae a bone fa bangwe ba itumelela ditso tse dintšhwa bangwe ba tsaya tšhono eno go dira lotseno go tlamela malapa a bone kwa gae. Tamra Asfo yo e leng mong wa lebenkele mono Mahikeng mme a tswa Ethiopia a rona patelesega go tswa kwa nageng ya gabo ka ntlha ya go sa tlhomamang ga sepolotiki a re le fa go na le dikgwetlho tsa go nna kgakala le balelapa la gagwe ena le batho ba bangwe ba naga ya gabo ba bona ditsela tsa go ka keteka paka eno. We are not celebrating that much. We are celebrating by work because we have a lot of things to fulfill, like we are helping families. We are supporting some families of us. The people in South Africa, when we come here and giving service, that is our happiness. That's how we are celebrating, to communicate with them, to give service. Mo go ba bangwe, paka ya malatsi a boikhutso ke nako ya go dira le go dirisana mmogo. Batho bao ba tswang kwa dinageng di sele ba butse di salon mo Mahikeng. Come from Zimbabwe. I'm specialized with the dreadlocks. The new year it was fine. I was working. At least it was better. Today I'm working. Today is New Year. When I'm at work today, as you can see, I'm at work. I'm here to make money. I'm not here to celebrate New Year. So that is why I'm here at work. I can say here is a little bit nice. Because the income I have here is more than the one I have home. Baagi bano ba dinaga di sele ba tsweletse go dira fa ba ntse ba keteka ngwaga yo mošwa le mororo ba le kgakala le legae. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Wetso ka ga o itse gore wa agile mo dipelong tsa rona re le setlhopha sa dikgang tsa Setswana re rata go tsaya sebaka seno go goeleletsa masego mo ngwageng o mošwa fa go retetse mo ngwageng o fetileng tla re leke gape mo ngwageng ono tsholofetso ga e tlhabise ditlhong re lebogela ke monokeng ya gago ka metlha ga jana re go tlogela le ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha nako e latelang wetso pula pula pula
ke a leboga Neo ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigong jo fa re lebelela botlhaba jwa naga bo tla nna le pula diperesente di le 80 karolo ya Limpopo le Mpumalanga le yone e tla nna le gone go itemogela pula diperesente di le 60 mme bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng dipula di nna le gone go tswelela fa re lebelela karolo ya KwaZulu-Natal le tla nna le gone go aparelwa ke mouane dipula di nna le gone go tswelela mo bokone bophirima fa re lebelela karolo ya Kapa e tla nna le gone go nna le masarasarana pula diperesente di le 30 fa maemo a bosa ba nna le gone gore tsibisa ka pula e matla mo karolong ya Gauteng mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng pula e matla e nna le gone go tswelela mo karolong ya Gauteng re lebelela gape karolo ya KwaZulu-Natal fa re lebelela bokone jwa naga go tla nna le gone go nna le melelo ya naga fa re lebelela di-temperature tsa rona fa re lebelela mo Johannesburg go tla nna le gone go itekanela mo mosong ka digata di le 17 go ya go di le 22 fa re lebelela Vereeniging ka digata di le 17 go ya go di le 22 Limpopo le teng mo profenseng go tla nna le pula Polokwane ka digata di le 12 go ya go di le 29 fa re lebelela Belabela go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 31 mo Thapameng lebelela profense ya Mpumalanga le teng mo profenseng go tla nna le pula Emelo ka digata di le 17 go ya go di le 25 fa re lebelela Standerton ka digata di le 18 go ya go di le 25 fa re lebelela profense ya KwaZulu-Natal le teng mo profenseng go tla nna le gone go nna le pula Richards Bay ka digata di le 20 go ya go di le 30 mo Thapameng Kokstad le teng ka digata di le 13 go ya go di le 25 profense ya Eastern Cape go tla nna le gone go itekanela mo profenseng fa re lebelela Graaff-Reinet ka digata di le 12 go ya go di le 32 Gqeberha ka digata di le 14 go ya go di le 27 profense ya Western Cape bophirima jwa profense bo tla nna le gone go nna le tlhabwa letsatsi fa re lebelela mo Oudtshoorn ka digata di le 15 go ya go di le 35 mo Thapameng Riversdale ka digata di le 17 go ya go di le 29 fa re lebelela Northern Cape le teng mo profenseng go nna le gone go apoga a Pintene tla nna mogote thata ka digata di le 39 mo Thapameng le Kurumane tla nna le gone go nna mogote mo Thapameng re lebelela province ya Free State mo profenseng go tla nna le pula Bloemfontein tla nna mogote ka digata di le 35 Thapameng fa re lebelela mo bokone bophirima le teng go tla nna le gone go nna le pula Wolmaranstad ka digata di le 18 go ya go di le 31 Bloemhof le teng go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 33 mo Thapameng mo gaetse maemo a bosa felela fano ke re masego le matlhogonolo mo ngwageng o mošwa